ngasi nungtil phong ki ba tongan ba pausi khadagi collection miyam de khudol tamjage manipur da ILP hotrong hore yong na yubi kon bagum leide haiba federation of haumi ki wafam nungtil pausi ki chifong amma oiri ba kanglei pa ki maira de khot chadaga tamjage yellow mi kanjana ba sahi kun kuntra sang na manipur miyam na misi mina aso open miyat mipun yauna tanduna lakiba inner line permit system ILP ni miyam gi lepalai taba khongjang aduna 2019 gi December 13 da India gi president na khuyek pi duna India gi manungda ILP chanahanba Mari Suba State Oiki Haina Federation of Haumi General Secretary Waisyam Kuman Kuyek Piduna Presta Tadorokpa Cherolasin Hairi Cherolasin Hai ILP gi Karigi Damak Chanaba Pamlibano Aduga India government na Karigi Manipur ILP Chananaba Warip Laur Kibano Atagi Nate Iram the Masigi Yellow Me Native People Singasi Hiram Kudimakta Kanjanabani Masik Toktuna government na ILP gi Kanaba Sing Yellow Me Sing the Pangandanangasi Pauba ILP Chanaba Chahi Manga Paraklaba Pauda Nathaiduna Tamli ILP Karino Masina miyam da piga da bakana bana karino haibadu khang daba oiragadi ILP chanariba state asida chatlaga tamuro natraga akhang ai singda tana rubana chungani hairi serola sina hai ILP asibu mitop sanglakpada pass piba pass to renewal tauba khaktara manipur government ngasi phawbada ILP gi matangda satharakliba asi masina taba kari ahenba taukrabage ILP pass pai daba manipur da miyoi lising kaya lairi manipur state dabar order number 2 1946 ki august ki tangkun ga marida irang part 1 amadi 2 da Nepali yumnam humpukha khundanaba ayaba piki adubu Nepali gi missing ase hauzik lak amagi maya yaure sayol khudingi Nepal phawba gari senduna service tawri masida manipur government ta hanglibadi badi Nepali sing asida ngasi phawda ILP pass kaya yamna issue tawkhrabage haibasni zerolasina hai section bam thokpa amadi lokotpam thokpa thabak lokot kadaba asidadi lengakna thabak chinbagira natraga usinadana leiribra haiba wang ama lakli natraga achumba tawba kibagira ILP phangnaba honabada nongmata saruk yakidaba leirik haiba officer kharana monitor tawragadi karamna thamoi sengna thabak tawgani ngasi phawbada lamdam asigi yelongmi masak taktuna ILP paigadaba miyoi sing akaknaba masing piba ngamdri mathong huktaba ing 2022 gi September kungani togi aranba Manipur gazetuna ILP lana lamjingli masida indigenous people bu chahi lepa aduga Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 da yaudaba indigenous haiba si punchinduna miyamu lana lamjingli hairi serolasina aroibada hairibadi Manipur miyamna wana honaduna phanglakhiba ILP mapung phana Manipur government chananaba lokhatpam thokpa thabak lokhalasi amadi thabakta athuba matamdo onthokpinaba Manipur government su Federation of Haumina khangalagli Makasa tarakbada nungtil pausi ki chifongama oiriba wayal kati dagi lakot charaga thamjage mitaiga thadauga lan manungda ahan bo oina impalda unakre kokomi amuko fox arambai tengol gi kangbuna mitai singi mot chillaga wari sanari manipur da hauki bakumza 2023 gi me ahum dagi hauraga hauzik pawba tangdu leita daba pibam ama leidinga gi charak asida Ministry of Home Affairs na sinduna ahan bo oina thadau puruki mioi taraga tarungna saba tim amaga kokomi amuko fox amasung arambai tengol gi luching singa Impal gi classic hotel da punna phamina duna ing tappa purakna bagi wari sanakre Impal gi not ayosi da leiba classic hotel da ngasi ayupung 13 tabadagi wari sanaba hauki wari sanaba duda thadau inpi Manipur yauna civil society mayamgi miyoi marfu romna saruk yakhi thadau inpi gi miyoi taraga tarukna saba mute kangbu adu lup asigi president M James vice president MK Lal amasung advisor Michael lamja thangna luchinglakhi Mifam adu kari kari wafam khana khibage amadi kari hiram singda yanaba purakhibage haibana chingba akupo wafam amata hauzimaki oina phongdok palaitri masigi sumadakta mifam pangthokli bahol manungda paumi sing changbagi khudong saba laikide maduna maram oiraga khudak ki oiba I pau sing lowba ngamdri mifam asiga mari leinana thadau impina thadorokpa cheorla manahai thadau sing asi kuki ga chana lonchat amadi pije chaksada kharamakhay manaba lai haiduna kuki oina ubiba kaya marum yauri adubu thadau haiba asidi tokhaiba yellow furup amani masigi sumatakta kuki haiba wai asidi furup ki ming amasu natte masidi political ideology ni mairol tagi hauna Manipurda kuki haiba furup amata laite kuki haiba wai asimak mitok ki ming ni masana masabu kuki ni haina lawzari basing asi haukiba diket kharada Manipurda sanglakhiba illegal immigrant chingna ayamani matamgi matungina search ki politics amadi lining kuthangdagi thadau singbu kuki oina uhonana bakkan honaragli masida thadau khakta natana yelongai dagi khunda minarlaba mitai amadi mitai pangal singdasu soali loinana Manipur gi apunbigi saktamda singnaragli Aikoina mapal gi saktam khakta purup amagi masak maong lepkadaba natte kuki haiba asidi purup amagi natte masida thadau puruki miyoi kyanasu masanasu khangdana kuki gi wakhalon asibusu
योखटपा यारोई मसिना मसागी मफुरुपता चाउना कहली हाइनसु चेरोल असिना मखा तारी हौजिक असि मणिपुरदा यामना अरुबा तंकक अमनी मसिदा अकोइ पुनमकना अचुम्बगी दमक पुनना लेमिनबा मथौ ताइ हाइनसु चेरोल असिना मखा तारगली पनबा याबदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना तंकक कयारक थोकना कुकी अमसुंग मिटेगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की लुचिंगबसिंग दिल्लीदा कौदुना उनखिबा लैख्रे अहानबदा तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुचिंगबसिंग उनखि कुकी की कंबुगिसु तोखाइ तोखाइना उनखि काइनथंगदा मिटेगी कंबु महुत छिलिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुलप पुल्लगा इंडिया की गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मिहुत कंबुगा दिल्लीदा उनखि मदुगी मतुंग तारकपदा इम्फाल दा कंबु अनि उनरिबा सिनी हाइरी पाउसे सिमकी मखाताना एमएलए श्याम कुमार की युंगी सकपल इबिक्शन दा याउखरे हाइरी मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफमदा लम खोपसिलगा युम कई अमदी तोंगान तोंगानबा मखलगी इंफ्रास्ट्रक्चर सगतपसिंग लौथोकपा लेप्त्री आंध्र असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की एमएलए थनौजम श्याम कुमार की ngariyan लेबा युंगी सकपल स्टेट लैंड सोकना सजिली हाइदुना इम्फाल इसकी डिप्यूटी कमिश्नर की ऑर्डर अमना ngasi सिदोखरे मणिपुर पुलिस अमसुंग डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की कंबुना चथकिबा इबिक्शन अदुदा कनामतना अयदपन पीखिदे हाइरी मसिदा सुनतना खोरमंग कैथेल की पौना बाजार की नकल अनिमक की लंबी की फुटपाथ सजिलंबसिंगसु सिदोकपा हौखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतम खरगी ममांगदा ऑर्डर अमा थोक्तुना फुटपाथ मखादना कदिसु तौद्रगा मथक्तना युम सजिनबा बेरेंदा तपथबना चिंगबा तौरिबसिंग अदु लौथोकदबनी हाइना खंगनखि मसिंग यामलबा दुकान मपुसिंगना डीएम की ऑर्डर अदु इल्लदुना मसा मसाना सिदोकसबा मयाम अमसु याउखि मसाना लौथोउ हाइबा यादबसिंग ngasiदगी तकथोकपा हौखिबनी ngasi नोंमनिनी असगी मनुंगदा नानमकै लेप्तुना लैरुरबा थंगाल कैथेलगी सरुक्तसु नौना इबिक्शन तौरबा याई मदुगी दमक तंगाई फदबा थबक कुदिमक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना लौखटपा हौरे हाइना थाजबा याबा पाव अमना हाइरी मखा चतरकपदा नुंथिल पाउसे के चिफोंग अमा ओइरिबा कंगला पाउदगी लखटचरगा थमजिगे स्टेट चोंग फाउबा इकाई खुमनद्रगा कदाइदगी नेशनलिज्म नो हाइबा बिरेन गे उफम थमजिगे स्टेट चोंग फाउबा इकाई खुमनद्रगा कदाइदगी नेशनलिज्म नो सोशल मीडिया दा लेबाकनिंगबगी वफम कया ngang अदुबु दुरान कप हौदोकपगी थरमदा आर्मी की मेकैदगी स्टेट असगी नेशनल सॉन्ग म्यूजिक ओइना खोंखिबा अदुदा कना अमत हौगतुना इकाई खुमनबु उठखिदे हाइना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi इम्फाल ईस्ट के हेंगांग लेबा मार्जिंग पोलो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकिबा लोकल आर्टिसन इंडिजिनस एंटरप्रेन्योर एंड मणिपुर कल्चरल हेरिटेज एग्जीबिशन कम ट्रेड एंड फेयर एक्सपो हौदोकपगी थरमदा फोंदोखरे मांगना मखाताना हाइकिबदा गुली खरा नत्रगा हिदाक खरा पिजरगा लेबाक निंगबा याबा नत्ते लेबाक निंगबा हाइबा सिदी पोकपदगी लोइना रकदबनी माकी सरकार लेरिंगै मतमदा इलीगल इमिग्रेंट सिंगे मथक्ता चथरमकिबा ड्राइव याउना पॉपी प्लांटेशन ड्रग अमदी रिजर्व फॉरेस्ट खोपसिनुना युंकै सजिलिबसिंगे मथक्ता इबिक्शन ड्राइव चथरिबसिंग अदु मथौ लेतना तौरिबनी हाइना कनानसु फनंगंगनखिदे अदुबु असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार रिजर्व फॉरेस्ट लम एकर लाख अमग लिसिंग हुंफु हेना सजिलंबसिंग इबिक्शन तौखरे इबिक्शन की ड्राइव अदुदा स्टेट अदुगी मियामनसु मपुंग फाबा कोऑपरेशन पीरी माकी मकैदगिसु मखाताना सीएम ओइबा ओइदबा लमदम असिबु कन्नबा होनखिगनी मदुगी दमक माइ लेदुना चेलोय हाइखि थौरम मदुगी साइडलाइन दा पौमिसिंग उनखिबा अमदा एन बिरेन हाइखिबदा स्टेट असिदा पीआर कमदौना लाखिबगे हाइबदु मिपुंग खुदिमक लोइना पीआर मतम ओइबना मियामदी लाइरदना एमएलए सिंह फाउबा सेक्रेटरी चंगबदा अवाबा ओइदे फिबमना यादबदगी पीआर लाखरबसु स्टेट असिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबाइबा असि अपबा खोंथांनि हाइखि